berkait dengan kalau ni ngalak ngalak sekri konsumsi mupang lah sansnem. Do arja kalah do arja khatra benai march ngarem no. Dan mentang apa yang supaya ba buat ngayok kejeng Kristian no pai ba mentang. But I have no doubt but this time I'm winning. I'll be winning. Maka sedar ke fi kalau ba MDC fi nak kongres u ile percaya fi mentang. Menilai bakwa benmi imla benkang. Okey. Ado khun kwa benmi na yero ngi kemi kpa imla benkang. Ten dai ka jenge ka long ba MDC jengi umi naga party congress. Hadian South Term baka congress la Punjab yu. Samkan sigantian ni ka party. Te menta ki party man jengi kisah bangi. Yang haba umi ulai umurwe ngingin syam bangi. Ado uhman ulai yang beriau ngi ki parang ndombo di ubal isa baka beriau jengu. Ngingin sa baka keme. Te ki congress jengi mero penta ki nongkersan jengi ki don bangi baka party congress. That's what I'm so confident. Ngam tarai ba kata kasim patibut kanda kata ado kata-kata. Nomor ba ke lais nam sideng ke bau pai ba ulama ya ke jinglong MLA jong lead eskesun pai ba ula su thua mentah kandon ke simpati buat nagi bahaya hari kandum don ke simpati buat hadu kata-kata no pai ba ke balaya sing yo sngoi kata ke plus point jong hani ke long ba ngalak sakri sansnam pai ba ke li ke jing trai jong ban hadian mangarem no manga ki pai ba ki sedang bandong ba ki babe banga ngaram ban mentah ke jing babe jong ki kalong ba ki 15 yang sengam to re-elect me as MLA kadai namar bakilai ya ki ai kam junga ki bangalale agi sansnem elawanra massive development in 5 years ki road ngala ki surak ngalasna keleng-keleng ki college Sanan Commerce College elawanra ka PhD mo plang ka bala sakut khat sansnem mensua mentangi layo ya ka CHC bakadai gawena ka CHC bopau ha po East Castle District ki ADV school elderly ki balai kror ka way nang dapat bon kiwe ke bangan lale kini ki penlong yang menta bangas camp bagi pai ba menta ki pai biang ban a ke jing senia